Stablo želja. Išao čovjek pustinjom i bio je već na izmaku snaga, kad odjednom ugleda stablo i požuri prema njemu. Nije znao da je to stablo koje ispunjava želje. Čovjek pomisli, kada bi ovo stablo dalo lijep, dubok hlad. I on se nađe u takvom hladu, lijepom i dubokom. Kad malo odahnu pod hladom, opet pomisli, da mi je malo vode hladne. Kad taman kako je pomislio, iz kamena pored stabla se ukaza izvor hladne vode. Čovjek se napi vode hladne, pa pomisli kako je gladan i kako bi volio neko jelo da se najede i utaži glad. I trpeza prepuna najfinije hrane se spusti pred njega. I jede čovjek ukusnu hranu, pa jedući pomisli kako je zemlja tvrda i da bi dobro došla neka meka ležaljka. I ležaljka se tu stvori. Čovjek leže i zaspa. Pa kad se probudi, vidje da pada mrak. On pomisli, pada mrak, a ja ovdje sam. Mogla bi doći neka zvijer i pojesti me. I dođe zvijer i pojede ga. Stalno smo pod ovim drvetom želja. Kako mislimo i prihvaćamo stvari, tako će nam i biti. Zato ne treba razmatrati loše ishode i mogućnosti, niti biti skeptik. Zaista, kako misliš, tako će ti biti.